Kubona imodoka ya rukururana ni inzozi ku mwana wavukiye mu turere tw'ibyaro, ariko wavukiye muri utu turere si inzozi kuri we. Umubare munini w'abavukiye muri utu turere, indwara za bwaki ndetse n'ibindi bisa babyumva nk'inkuru. Mu gihe bamwe muri twe twabonye kaburimbo ubwo twari tugiye kwiga mu bigo by'amashuri bicumbikira abanyeshuri bizwi nka boarding schools, wavukiye muri utu turere we niyo akiniraho. Abenshi muri twe tumaze guca akenge dushobora kwigenza iyo wahuraga n'imodoka wakizwaga no kwihisha inyuma y'ibiti binini by'inganzamarumbo ukagenda ukizenguruka uko igenda irenga. Ariko abavukiye muri utu turere bo si uko bameze. Abahuye n'ako gashya mbabwiye nabo ndabasuhuje. Wagize amahirwe yo kugira umubyeyi usirimutse, iyo yamutemberezaga yagendaga yinjira mu maguru ye hafi no kumutega kubera ubwoba bw'ibinyabiziga. Ariko wavukiye muri utu turere we niwe uyobora ababyeyi be mu muhanda. Wavukiye muri utu turere umutumye ingobyi yo gutabara umuntu mukuru ntiwatungurwa no kubona azanye iyo mu mugongo, kubera ko waba umurenganyije rwose pe. Uyavutse abona ko uwarwaye wese atwarwa n'imodoka cyangwa moto. Ni icyizere cyinshi azakubwira ati amata ava ku igare, umuceri ukera mu nguni. Munyemerere muri iki cyegeranyo nkubwire uturere abajejetafaranga benshi barushije ba sogokuruza bacu ubwenge kera bakajya gufatayo ibibanza Imana ikabiha umugisha. Niba uri umuhanga kandi wisanzuye kuri uyu murongo mugari w'ibyegeranyo, wakoraho subscribe kugira ngo tubane. Yikore nawe ubashe kwinjira mu muryango mugari w'abamaze gukoraho subscribe, winjire mu muryango mugari w'abahanga. Kandi ubwo mbere yuko nkubwira urutonde rw'uturere 10 dukize kurusha utundi mu Rwanda, ukamenya ko uri kumwe na Gentleman Emmanuel umva nk'ibisanzwe, ni umugaragu w'inyandiko mugezwaho. Ikaze. Muri iki cyegeranyo turagendera kuri raporo yashyizwe hanze na Leta y'u Rwanda ku bijyanye n'iterambere kuri buri karere. Ku mwanya wa 10 turere dukize kurusha utundi mu Rwanda turasanga akarere ka Musanze. Akarere ka Musanze ni akarere gaherereye mu ntara y'Uburengerazuba, kakagira imirenge 15, utugari 38, imidugudu 432. Aka karere ka Musanze kandi kakagira ubuso bungana na kilometero kare 530 n'ibice bibiri. Aka karere ka Musanze kakagira ikigero cy'ubukene kingana 21%. Mu karere ka Musanze ni akarere k'imisozi miremire karimo pariki y'Ibirunga National Park izwiho ingagi zo mu misozi. Ku mwanya wa 9 w'uturere dukize kurusha utundi mu Rwanda turasanga akarere ka Nyabihu. Akarere ka Nyabihu ni akarere gaherereye mu ntara y'Uburengerazuba, kakagira imirenge 12, utugari 73, imidugudu 473. Aka karere ka Nyabihu kandi kakagira ubuso bungana na kilometero kare 531 n'ibice 5. Aka karere ka Nyabihu kandi kakagira ikigero cy'ubukene kingana 20.2%. Akarere ka Nyabihu ni akarere ka mbere gakonja kurusha utundi mu Rwanda. Ikindi aka karere ka Nyabihu kazwiho nuko ariho ahantu hahingwa ibirayi byinshi mu Rwanda. Ku mwanya wa 8 w'uturere dukize kurusha utundi mu Rwanda turasanga akarere ka Gatsibo. Akarere ka Gatsibo ni akarere gaherereye mu ntara y'Uburasirazuba, kakagira imirenge 14, utugari 69, imidugudu 602. Aka karere ka Gatsibo kandi kakagira ubuso bungana na kilometero kare 435. Akarere ka Gatsibo kandi kakagira ikigero cy'ubukene kingana na 18.4%. Ikindi wamenya ku karere ka Gatsibo nuko ariho haherereye pariki y'Akagera ihana imbibi na Tanzania. Ku mwanya wa 7 w'uturere dukize kurusha utundi mu Rwanda turasanga akarere ka Ruhango. Akarere ka Ruhango ni kamwe mu turere 8 tugize intara y'Amajyepfo. Akarere ka Ruhango kagizwe n'imirenge 9, utugari 59, imidugudu 533. Akarere ka Ruhango kandi kakagira ubuso bungana na kilometero kare 573. Akarere ka Ruhango kandi kakagira ikigero cy'ubukene kingana na 15%. Akarere ka Ruhango kandi ikindi wakamenyaho nuko Ruhango ari izwiho ubuhinzwi bw'ibitoki, ibigori n'amasaka ku bwinshi. Ku mwanya wa 6 w'uturere dukize kurusha utundi mu Rwanda turasanga akarere ka Muhanga. Akarere ka Muhanga ni akarere gaherereye mu ntara y'Amajyepfo, kakagira imirenge 12, utugari 33, imidugudu 331. Akarere ka Muhanga kandi kakagira ubuso bungana na kilometero kare 647 n'ibice 7. Akarere ka Muhanga kandi kakagira ikigero cy'ubukene kingana na 15%. Ni ukuvuga ko ikigero cy'ubukene cya Ruhango kingana n'ikigero cy'ubukene cya Muhanga. Muhanga ni umujyi wa 4 munini mu Rwanda uhuza Kigali ndetse n'intara y'Uburengerazuba n'Amajyepfo. Ku mwanya wa 5 w'uturere dukize kurusha utundi mu Rwanda turasanga akarere ka Kirehe. Akarere ka Kirehe ni akarere gaherereye mu ntara y'Iburasirazuba, kakagira imirenge 12, utugari 60, imidugudu 612. Akarere ka Kirehe kandi kakagira ubuso bungana na kilometero kare 412.
Akarere ka Kirehe kakagira ikigero cy'ubukene kingana na 14.2%. Ikindi wamenya ku karere ka Kirehe nuko Kirehe iherereye ku mupaka wa Tanzania n'u Rwanda. Muri aka karere niho haherereye isumo rya Rusumo n'ikigo kinini cy'impunzi cya Mahama. Ku mwanya wa kane w'uturere dukize kurusha utundi mu Rwanda turasanga akarere ka Gicumbi. Akarere ka Gicumbi ni akarere gaherereye mu ntara y'Amajyaruguru, kakagira imirenge 21, utugari 109, imidugudu 630. Akarere ka Gicumbi kandi kakagira ubuso bungana na kilometero kare 829. Akarere ka Gicumbi kakagira ikigero cy'ubukene kingana na 13.3%. Dukuyemo uturere dutatu twose tw'umujyi wa Kigali, akarere ka Gicumbi niko kaza ku mwanya wa mbere mu turere two mu ntara ku mwanya wa mbere w'ubukire. Ikindi wamenya ku karere ka Gicumbi nuko gaherereye ku mupaka uhuza u Rwanda na Uganda, ikaba inzira ikomeye y'ubucuruzi. Niba tugeranye kuri uyu munota w'icyegeranyo wakora subscribe ugaha iyi video like kuko uri umuhanga. Ku mwanya wa gatatu w'uturere dukize kurusha utundi mu Rwanda turasanga akarere ka Gasabo. Birumvikana twinjiye mu mujyi wa Kigali. Akarere ka Gasabo kagizwe n'imirenge 15, utugari 73, imidugudu 481. Akarere ka Gasabo kandi kakagira ikigero cy'ubukene kingana na 11.1%. Akarere ka Gasabo kandi kakagira ubuso bungana na kilometero kare 433.3. Ikindi wamenya ku karere ka Gasabo nuko ari akarere gaherereye mu majyaruguru y'Iburasirazuba y'umujyi wa Kigali. Icyicaro cy'akarere ka Gasabo kikaba kibarizwa mu murenge wa Remera, akagari ka Nyarutarama. Akarere ka Gasabo niko karere gafite ubuso bunini n'abaturage benshi muri Kigali. Ikindi wamenya ku karere ka Gasabo nuko ariho haherereye urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Gisozi, ndetse n'ibiro bikuru bya leta niho bibarizwa. Ku mwanya wa kabiri w'uturere dukize kurusha utundi mu Rwanda turasanga akarere ka Kicukiro. Akarere ka Kicukiro ni akarere gaherereye mu mujyi wa Kigali, kakagira imirenge 10, utugari 41, imidugudu 327. Akarere ka Kicukiro kandi kakagira ubuso bungana na kilometero kare 136.7. Akarere ka Kicukiro kandi kakagira ikigero cy'ubukene kingana na 6.9%. Ikindi wamenya ku karere ka Kicukiro nuko akarere ka Kicukiro gaherereye mu burasirazuba bw'amajyepfo y'umujyi wa Kigali. Ikindi wamenya ku karere ka Kicukiro nuko ariho haherereye ikibuga cy'indege cya Kigali Kanombe. Impamvu nahereye kare nshimangira ko uri umuhanga nuko ugira amatsiko. Ubugejeje ino vidaha nuko uri umuhanga kandi ukabugira amatsiko. Akaba ariyo mpamvu rero ngusaba gukora subscribe kuri channel kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro bya buri munsi, ugende wunguka ubumenyi utaruzi. Ku mwanya wa mbere w'uturere dukize kurusha utundi mu Rwanda turasanga akarere kagizwe n'imirenge 10, utugari 47, imidugudu 350. Aka karere kandi kakagira ubuso bungana na kilometero kare 134. Aka karere kandi kakagira ikigero cy'ubukene kingana na 6.8%. Ako karere nta kandi ni akarere ka Nyarugenge. Itandukaniro riri hagati y'akarere ka Kicukiro ndetse n'aka karere ka Nyarugenge ni igice kimwe kwijana, kubera ko akarere ka Nyarugenge gafite 6.8%, akarere ka Kicukiro kakagira 6.9%. Aka karere ka Nyarugenge kandi ikindi wamenyaho nuko muri aka karere ariho hari umutima w'ubucuruzi bw'umujyi wa Kigali, hakaba ari naho hari ibigo byinshi by'ubucuruzi n'imari biherereye. Nkuko twabibonye, ubukene si ikibazo gihoraho cyangwa kidahinduka, ni ikintu gishobora guhinduka bitewe n'imiyoborere myiza, amahirwe ahabwa abaturage n'imbaraga zabo mu kwiteza imbere. Uturere twabonye uyu munsi twerekanye ko byose bishoboka, ko iterambere kandi rishoboka. Aho hari gahunda nziza n'ubufatanye, ubukene bushobora gutsindwa. Ariko nanone bitwibutsa ko hakiri urugendo, ko hari imbaraga zikeneye kongerwa kugira ngo iterambere rigere hose. Nibutsa ko amakuru ari muri kino cyegeranyo nifashishije ubushakashatsi bwakozwe na leta. Niba tugeranye kuri umusozo w'iyi video wayiha like, ukajya hasi muri comment ukambwira uko wayumvise, ukambwira uturere twaje mutakekaga ko twazamo ndetse n'utwakekaga ko twazamo ariko tutarimo. Ikindi ukambwira niba kuko amakuru nguhaye ahuje nayo wari witeze. Uko nabikubwiye kuva kare, uri umuhanga, kubera ko umuhanga arangwa no kugira amatsiko. Hasi muri comment maze wirebera uturere 10 dukinye kurusha utundi cyane mu Rwanda. Ngende gentleman Emmanuel umva nk'ibisanzwe. Ukora subscribe kuri uyu murongo mugari w'ibyegeranyo bigutandukanya no kumva iby'abajujura, ibijabire bitagera kujanisha no kujonjora ibijoga. Ubuhinzwe